wahika hamwanya ogwa industrial park omurembo Mbarara notangara omwanya gwetorirwe kishaka kandi nagamwa hamakorro gakacinga kare hatanagasibwa hingufuru investment ekabanza gutwara nazumwa president nyo Fred Kimbareba nagutungana kandi twagutunga twakire kiko mukantu twasanga mutenda nsaba ibarumu investment abo yasigiremo nabo bayenda kuteganisa munati nabo bari mundo batu nibo bahereza twabutanisa ateri yaha kunkati twiza ntwenda gukora kandi twenda kugira ngo yagaraka yakora kandi president arache kwiza kugirambura mwe twenda twize twatsanitse yone shemere umwanya wo gutwire kutakukora habwe mpundane yabiri konka ntuteka hato twatandika gukorayo mugiza kurugayo hije nabandi abantu bakorere ahabo kuba harimo bizimbe binji harimo umwanya muhango ugutarukora mu bantu kandi ugushita pose rubone ukora embereji eyerarikiriize meya w'orurembo Mbarara Robert Mugabe Kachibezi uri kugira ngo umwanya wo gukabire no gukozesubwa okongera hamutindo gw'ebintu kutari kusiba gukinjere eco kubanza ogwo mwanya gukabanza gwagire buzibu hagati ya Agacencwire hamwe na Uganda Investment Authority konka obuzibu bwo kwija bwasotingwa wishina sa president akatekinga interest yamani kureba ngo aba developers bagumizamu bakore ibintu ebiribyo konka nindeba nobu ebibyona biruho konka kiruho ubweremwa ushanga even up to now premises ningashi imyanya emwe teri kukozesebwa Meya Kachibezi nashobora ngo kurya no kurya hagati y'abeebembezi b'omwanya ogwo kuzingamiza entunguka hamwanya ogwo hamwe na neyorurembo Mbarara ikintu kibimununga kandi ikirukureta obusasa hagati ya site ikintu kugira ngo ari harimo conflict says eziri kuremesa development tino mwebembezi wekire kwana hagera conflict yo kuremesa development abantu bo mu Gacencwire kugaruka bakaba umuntu omwe agamazo agacingire bakagigura kasaba nabandi barya hepfo ya Gacencwire kaba makanika nabo bize bakorera umwanya gubebize Yunus Wekesa orumukuru w'amakora make omwihanga kandi orukujinanizibwa hamwanya ogwo nagamba ngo bakija bageraho butikirizana kandi ngo batwira umuntongane so ba business kugira ngo buri kimwe kiwero mu court buri kimwe kiwero mu police nitukisobwire kandi tusisa business injuring our tusise sente no bwire injuring our business omwanya ogwo ngukaba gutorinwe kukorerwamo amakorera make bitatu buryo umwaka gweshara ebizimbe nebisiba bicinjire ahabwa TV West nde Elias Arutoguse.